Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Mohanro Rapsang ubadai UMLA ke West Silong constituency. Habakren hakilat pathai khobor halor ka jingkali laun rung no syakawi kaseng ni unne hakaju kaseng. Nakalyang uba Mohanro ula ong bahadu menta udang don bat kaseng Congress. Bat udang don ru hapok ka jingsha sospon laisnem. Kumtala da ka sorkar kamweng yakani ka sospon unmi ban penyaso syakawi pat kaseng san perthei. Namar ki babun hiki pat ba na West Silong ki kwa boon yang bet yak election house nam arhajar arpolai. Shushu ulapan pauru baudan ka jingtmu banrung sya kaseng NPP. Namar ki nong kersyan jong u ki ong yu banrung sya ke NPP. Shushu kaseng BJP ru ka khod yu ban penyasok bat ka. Henry ulaban rap ru ba om tang kaseng BJP ka ba khod yu ban penyasok. Henry ki don shibun kiseng ki bawan ban ong yu banrung sya kaseng ka jongki. Henry nakaliang jong u ulapan pauru ba ukham no sya kaseng NPP. Kung ngalok mentah ngadang ne hi bat ka Kongres. Ngadang ngajok ng Kongres, nane ba Kongres, hadu apply ngandon bat Kongres. Di lala suak election na sampai bat na ika party mengenai. Most probably ka inclination juga nanti kadai bat ka NPP. Mengadang trend bagi pai ba, yung ka NPP. River pai la dulu candidate na iba nya lele. Nang NPP. But Bahek Nak said kalian that Bahek yang bah kalau ada don kejingan bakti bandung no apa ka BJP. Ndai tang ka BJP ba keren bandung no ha ka party. Buon kini ke party ke wan ong. Lung no sob ke party demi lung no party demi contest na ke party demi. Buat hadu unta ka Kongres kadang apa kan dia election Kongres. Bahek said that you are in talking terms with the BJP for the allotment of the. I've been talking terms with all the parties, not only BJP, with all the parties. We'll see. I'll decide which party I'm going to contest. My inclination is with NPP. Kipat ba ki ong ba ya mentah pinile ki kuah ba pinile nak NPP kemut bakal syai mentah kemut pim don syuk kalat ban ong ba pindang ya kun nak Kongres wala pindang dai Kongres amali Pi nganga don suspension license ko Kongres ke suspend ya. Di subuh kamlif ya ke suspension juga. Kemudian bu ya election. Dengan man siya hawa ada kuih parti na di bawah ngap nya election. Subuh mendak Kongres kalau ngipi ngamlif ke suspension. Kemudian ngangan election, untuk election. Tengah resign na parti suaka election. Mo